Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tulal eng moi Land Revenue and Settlement Director chuan Assam Rifles wa san tu ramlua chunga LSC le House Pass lo nei te chu in soifia turin ati Mizoram Election Department chuan Tripura in beng bel to bru vote nei ming sangli zathum som pariat apai to a ming la pai lo mi sangruk somriat pali an la ommek Prime Minister Narendra Modi e chuan mipuite chu an tak sa peng bidang ta na hlan turin angen Union Home Minister Amit Shah chuan Nagaland Assam le Manipura rambuai puan chu ti nep le ani tur thu apsoi Land Revenue and Settlement Director chuan Assam Rifles wa san tu ramlua chunga LSC le House Pass lo nei te chu in soifia turin ati Zirtopni Khan Revenue Director Pukelal ding lianan Assam Rifles ramlua hwam chunga LSC le House Pass lo nei te chu Mizoram Land Revenue Act sangni som pathum section somthum pathum subsection pahni to chanin in soifia turin atia Assam Rifles lua chin ram chunga hian Mizo District Land Revenue Act 1956 section 8 na to chanin mimalin ram nei thei ani lo nia soin Revenue Officer te thudik lo manga bumwanga lo nei vengota apua chuba ka mipuita na thil chhalau tak the Mizoram Restrictions on Use of Transferred Land Act sangni le pahni kal ani bok ani ati ram nei tu te chu ram an nei dan te soifia an mi mal ram LSC le House Pass te chu cancel ani lo na chan soi turin ati ani show cause notice hindi somthum chunga chang turin director chuan Assam Rifles ram chunga ram nei te chu thu apebok Assembly zone le chana atanga alandanin Assam Rifles lua chin ram chunga hian mi mal ram nei somnga pathum velan oma mi engemaw zatin an LSC le House Pass te hi an kir le bok ani heti lai hian Union Home Minister Amit Shah chuan zo khosanga Assam Rifles Battalion hunthar anin son na tura ruam manchu April ni khat khian aron hongdon ani Champaya Chamek Chief Minister Puzoram thanga chuan sarkar kumthar sangni somni pathum sangni somni palia sarkar flagship program kalmek SCDP hnuaya chung ko singruk dang huam thar tir le tur ani ati Champhai Circuit House ama kom tu an party shoi tu te ma he thu hi soin Chief Minister chuan abul chan na atana chung ko singruk SCDP sum lo don tir to te chu second installment pek chunjom an ni don ba ka chung ko singruk dang te SCDP sum don thar tir an ni anga sarkarin sum anei ang te SCDP ti lotlin na turin apechuak don ani ati Chief Minister chuan Special Assistance to States for Capital Investment Saski sum don te chu MLA Bialtina chengwei bel chesari chawa simsom ania na tho tur ruam man na lian tham deu mipuita na changkai thei tur ber tho tur lukzo ka ngai to atul thu soin sarkar kumthar sangni somni pathum sangni somni pali atan saski sum dang alokal le thoi dona masona na tho tur lo ruam man loka ngai to na zawjok puturin acha bok MNF Party President chuan kumin kumtop Mizoram in than puilo omtura an party chuan MLA somthumtal an nei abei sei thu soin ep tu pol te hian MNF sarkar soisel na bak soitur an nei lawa kopvit shipui kara pathian zara mi pui mamo chi sang sang bu fai erong bo na gas tui al theite kan hyang narin in kalpo na kong point ma ason chhozel ani ati a ram mi pui mamo tok ang zelin pathianin mal som na avurin akai shoi zel ani ati Chief Minister hi Champhai North Bial to MLA Dr. ZR Thiam Sanga Law and Judicial Minister Puti Jelal Nuntluang le Puler Ramzawa Advisor to CM10 an choi om ani Mizoram Election Department chuan Tripura in beng bel to bru vote nei ming sangli zathum som pariat apai to a ming la pai lo mi sangruk somriat pali an la om mek Joint Chief Electoral Officer Pu David Lian Sang Lura Pachaw Hnian atanga thudon danin Tripura Assembly in thanpui wak veta Tripura State Election Commission hian bru mi electoral roll a ming an thun tar te Mizoram lamin alo pai na turngen na hi hunrei fe an ti topa tuna hian an ron thon chan le meka ironet manga Tripura a bru te electoral roll a thun to Mizoram min alo pai ve tura an thon hi avwai cha hle a hetiang hi ani awangin Mizoram Election Department how to tele mamit Kolasib le Lunglei District Election how to te chu tun kar chho hian Tripura State Election Commission thu nei tu te zumhu tura agar tala lama kal turin anin ruwa mana munle muna thil soifel ol samjok an rin thu an soya kumin kumtop lama Mizoram Assembly in thlan ma nge ya Mizoram Electoral Roll a bru ming la chuang te pai 5 vek an chu an du dan ani thu an soi ani Siha District mi pahni le Longklai District mi pakhat Myanmar ram chunga anruang char ani chungchanga thuthar shiat bel om chhozel
nilai ni zana Myanmar ram chunga ruangchar sui tei chin za tia shiat sibiak sui kumsomli pariat le bablu talukdar kumsom thum pasari newsia ha khomi ve le bilel chafam kima kumsom ni pani te thwal tha chungchanga siha police station a IPC section zathum pani zathum somruk pathum zathum somruk pali e zathum somli pakhat zathum somli pani zathum somli pathum zathum somli paruk zathum somsari pakwale foreigners act section sompali le MVX section za somriat pakhat te mangin thu boizi alu ania ati lama hengmi te hi poisa pikir tura Myanmar ramalut anga soichu rifle label na tur poisa hanlam tur le damlo shwai thatura aina khwa atanga hanlu chhole jok nia shat ani thu police te chuan an soi sibiak sui le pablu talukdar te hi anbi shat thatakin pathiani masa jingdar li vela anin atanga shwai chhuakin bilel chafam ki motorin ainak panin an chuaka jingdar sari le achan be vela ainak thlengin heta tanghian Myanmar ramri an pan ani an chung le khaten zongin ni lai ni zan khan an ruang hi Myanmar ram chung an hnuwa tha an ni hnuwa an ruang hi hal zui ni arin ani atira chon helaya Myanmar sipai dau tu CDF mi te tana ral thwam le saktu te an nia silai le na tur paisa an ti chingpen awanga tha an ni rin ania atir lama police thu don dan chon February thabul khan pibiak sui pilal nun siamili an lir thei man khaltu te hi Myanmar pi pahni shwai turin aina khwa hian an kala Myanmar mi CDF wangtu ami nia shate hian iplian taka Myanmar poisanot India poisa cheng noi somnga pariat le singa huron kengin AK47 rifle paruk lei turin anin tia silai hi an lei thei mai lo awangin anin huthiam lova cheng noi nga le singa kim lo ni in an soi boka an huwa ero chuan poisa kim lo hi cheng singa chau ni in soi ani thung hemi awangin atira CDF thania rin hlel na hi are dewa Myanmar sipai hena in pe CDF mi ten Myanmar sipai thu anga an tha ani rin na alian viawa chuti rwal chuan chin nam mi chen kharal thuam hanga sumdong te tha ani rin na ombok heng mi pathum thi te hi ni somni pathum kha mi tlom ngai ten kwang siam sa nen an ruang anan loma postmortem nu an khwa aninga ni zan khan vuiliam anni World Water Day sang ni somni pathum puala malak nakal zela ni min khan lungleya ngasi lui then fine tlang pui kau ani Hei North Initiative Development Agency, NEIDA, UDNPA, PHED, Project Safe Long, Clean Lunglei, KGP Venglai Branch, Sub Headquarters Lunglei le, YMA, Ramthar Branch te changkop malak na ania, mi za chuang natlang tur hian an thok chuak ani. Natlang puya hian Lunglei Board Sub, District Sanitation Task Force Chairman ni Bok Piram Din Lian ni Potelin, Sarkar Department tele tlom ngai polten an chanem ngai na awanga ngasi lui then fai natlang pui an buat sai chu lomom ati thule natlang tura lo pen chhuak zong te chunga lom thu asoya lunglei khopuin lui anei poimo ber te zinga mi lunglei khopui tui tlan ber tlong lui fin tu ngasi lui kam le a che vela bol lo chitin reng atam em chu vei om tak zet ati thu soin final le thiang them na ko nga ma so na tur atla tam hle ani ati a District Sanitation Task Force Chairman chuan bolho pai na mun atan arwata chau pai chin turin lunglei district mi puite acha bok ani Lunglei Municipal Council sangni somni pathum atana in puwa chana kalzela ni min khan Lunglei DC Indoor Stadium electronic voting machine EVM te vote thak nia phan thei ngal tura ro man na siam ani he huna hian District Municipal Election Officer Piram Din Liani Municipal Returning Officer Pudoni Lerwa Sanga Election Observer Dr. Lerungu Ratlaw Election Officer PCL Duzwali le Official Dangte Baka Party IOT Antela Polling Station Chava Mantur EVM Control Unit le Balloting Unit Ruat Fel to te chu EVM in Thania Man Thei to Turin Buat Sai Fel Ania EVM Khol Buat Sai te en Pui Tur hian Bharat Electronics Limited Engineer Pani te Antel Bok ani EVM commissioning hi nimin chnu khan tluang taka zo fel ani hnuwa District Municipal Election Officer Piram Din Liani chuan lunglei khopui chunga polling station chen khat atloa LMC election polling kalpui tura ro manna te amuna enfe in ro manna siam chulte asiam pui ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan mi puite chu an taksa peng midang ta na hlan turin angen Voin Khan Prime Minister chuan All India Radio Man Ki Baat program voisom kwa pakwa na thu cha soya Prime Minister chuan mi pui an taksa peng mamole ngak tu tam tak an om thule chung hauta na chanem ngai le zwal turin mi pui angen India rama midang ta na thok chin parmart anom thule
an na tho that wanga mi puite po in an thinlunga mani taksapeng donate du tu an tampha thu asoya mi puite chu khoi state ta pu ni se taksapeng mamu an nei chuan an ming an register thei thu le sarkar lai pui taksapeng donate ko nga kum abithla chin kum somruk panga ni chin chu thai bo ani tur thu asoi bok ani Prime Minister chuan taksapeng donate ko nga mi puite an chan har to awangin kumsang ni som pathuma khei sanga ayatlem chin kha kumsang ni som ni pahnia chuan mi sing khat sanga ayatam ma a lo pun to thu asoya Prime Minister chuan nau sen meichia ni som thum pakwa upa chu aboral nuwa anu le paten atak sapeng an donate chu asoi lang ngal boka pusuk bir sing sandu le anupui pisubrit kar te hi Amritsar Punjab a cheng an ni Prime Minister chuan midang tana luan chwa du na thinlung an ni awangin an chunga hian lom thu asoi ani Union Home Minister Amit Shah chuan Nagaland Assam le Manipur state chunga rambuaya panchin Armed Forces Special Powers Act AFSPA te chu ti nep ani tur thu asoi Home Minister chuan hetiang tuthlung na siam ani chan hi India marchaka ven himna lamin ma ason chho zel wang ni in asoi pu Amit Shah chuan state pathuma firfiak enroll na awanga boina chu kumsang ni sompali ne na khai khin chuan kumsang ni somni patni khan za a somsari paruka atlem thu asoya in beina awanga nun na chan pu an tlem thu le sipai nun na chan chu za a somko a an tlak nyam thu le mi pui nun na chan zat po za a somko pasari ani thu asoi hemi ma po khan heng state pathuma ram boy puan te chu April sang ni somni patni khan alo hlip chen to a kumin April ni khat atang hian li chen li ani don ta ani Health Ministry chuan ram chunga state le UT te chu shileng tam tak abik takin COVID-19 le shitlang ina ken tel dam lo na thoha nat na te chu uluk le zwala ven ko nga mala turin acha sarkar lai pui chuan COVID-19 le shitlang chikhat influenza nat na lan chwa le ein kai chon the dan kong sang sang antar langa anan na lan chwa dan te chu in ang thu asoya heng nat na te hi pumpel tur chuan mi pui van tlang tamna om tam lo ba ka mi pui om khom na ka ra po max wa war turin le van tlang pun khom na achil chak lo ba ka kusil fai war turin pui te chu an cha ani Chanchinthar chiarti top mine atlang pui Land Revenue and Settlement Director chuan Assam Rifle Swa san turam lwa chunga LSC le house pass lo nei te chu in soifia turin ati Mizoram Election Department chuan Tripura in Beng Belto Bru vote nei ming sangli zathum som priat apai to a ming la pai lo mi sangruk somriat pali an la ommek Prime Minister Narendra Modi chuan mi puite chu an tak sapeng midang ta na hlan turin angen Union Home Minister Amit Shah chuan Nagaland Assam le Manipur aram buai puan chu ti nep le ani tur thu asoi chu ti zong chu Chanchinthar